Assalamualaikum teman-teman, balik lagi nih sama gua Garda di channel Evan Media. Wuhuu. Oke guys, nah kali ini gue masih kulineran di kota Cibubur nih. Kita lagi di mana nih? Kita di kota wisata nih, Cibubur. Kita di kota wisata nih dan masih ditemenin sama Yuk makanya Kubiler nih teman-teman. Wih, ini kita mau nyobain apa nih di kota wisata bro? Ini jajanan banyak banget sih bro. Parah ya? Gue baru tahu. Ini bener di Fresh Market nih ya. Fresh Market kota wisata ternyata banyak banget dan unik-unik sih tadi gue lihat. Unik. Wih, gue penasaran banget sih. Ini kita pengen nyobain sate Padang. Apa tuh sate Padang? Sate Padang Arido. Arido nih teman-teman. Wah, itu menumpuk banget tuh di displaynya ya. Displaynya sate-sate yang bertebaran. Bertebarannya tuh, wah, syahdu banget. Syahdu banget, mantap. Lu udah penasaran belum? Penasaran banget gua. Oke teman-teman, nih gue juga penasaran sih, pengen tahu rasanya kayak gimana dan prosesnya seperti apa. Yuk langsung aja nih kita pesen satenya nih guys. Mangan bos. Woohoo. Oke guys, nah di samping gua nih udah ada pemilik dari sate Padang Aridonya nih teman-teman. Oke bang, nah boleh kenalan dulu nih dengan bang siapa namanya? Bang Hendrik. Bang Hendrik, wih bang Hendrik nih asalnya dari mana nih bang? Dari Padang. Dari Padang asli? Wih, mana tuh Padangnya bang? Pariaman. Padang Pariaman tuh teman-teman. Wih, ini bang Hendrik kenapa namanya sate Padang Arido bang? Rido tuh nama apa tuh bang? Rido diambil dari nama masjid Cikunir. Wih, nama masjid di Cikunir. Di Cikunir tuh teman-teman. Perkumpulan orang Padang. Oh, masjid perkumpulan orang Padang di Cikunir. Wih, mantap, itu malah dijadiin nama warung nih teman-teman. Nah, Mas Hendrik nih Mas, nih bukanya dari jam berapa nih Mas? Kadang jam 4, kadang jam 5. Kadang jam 4, kadang jam 5. Wih, tutupnya nih bang? Tutupnya jam 10. Jam 10 malam? Malam sampai setengah 11. Habis berapa tusuk tuh bang Hendrik? Kadang alhamdulillah 1000 tusukan. 1000 tusuk ada tuh? Ada, kadang 1000 lebih. Wah, mantap. Ini tuh daging atau lidah atau apa bang pakainya? Ada daging, ada lidah dan jantung. Harganya berapa bang? 10 tusuk 25.000. Udah sama lontong? Udah. Wih, 10 tusuk itu 25.000 nih teman-teman. Wah, Mas Hendrik nih udah jualan di sini tuh udah berapa lama nih Mas? Sekitar 10 tahunan. 10 tahun di sini? Iya. Wih, itu dia tuh teman-teman. Oke Mas Hendrik, saya boleh deh dibuatin satu porsi yang isinya full daging nih Mas ya. Daging. Oke teman-teman, yuk langsung aja nih kita lihat proses pembuatan sate Padang Aridonya nih guys. Mangan bos. Wuhuu. Oke teman-teman, wah ini kupatnya nih yang udah dipotong-potong nih. Wih. Nah ini yang belum dimasukin piring tapi udah dipotong-potong. Dan ini, wih mantap nih. Piringnya nih teman-teman. Dan stok satenya nih, wah kacau sih. Melimpah ruah banget nih asli. Wow. Ini berapa lama nih Mas biasa yang ngebakarnya? Paling 2 menitan. 2 menitan ya. Ini udah matang duluan. Oh, udah setengah matang nih ya. Udah matang. Oh, udah matang ini. Jadi angetin doang nih ya berarti. Digaringin. Digaringin. 10 tusuk nih Mas ya. Oke, Bu. Oke. Enggak pakai lontong. Udah pakai lontong ya. Jadi petakan minyak sih. Wah, ini lontongan ya. Ini satu kupat berarti Mas? 1,5. 1,5. Wow.
itu pokoknya belok masuk ke lawang itu nggak simpang. Boleh deh bang, lagi bawangnya bang. Pintu dua itu simpang. Wih. Udah nih mas ya. Mantap nih teman-teman. Oke teman-teman, waduh di depan gua nih udah ada satu porsi sate padang di warungnya Arido nih teman-teman. Wih, ini tuh gue minta ekstra bawang goreng nih teman-teman. Wah, kacau banget kan nih. Ini kuahnya menggoda banget nih ya. Warnanya jadi warna kuning nih kalau di sini teman-teman. Wow. Ini untuk porsinya nih harganya itu 25.000 teman-teman. Jadi kalian dapat 1,5 potong ketupat sama 10 tusuk sate daging nih. Sebenarnya kalian di sini bisa milih daging atau enggak make lidah dan jantung teman-teman, itu campur nih. Tapi gue yang normal-normal aja ya, makanya mesennya yang daging nih teman-teman. Wih, ini asli asapnya masih ngebul banget nih. Wow, mantep banget kan nih. Ini bumbunya tuh kelihatannya tuh kentalnya bukan main ya. Nah terus ada nih merah-merahnya nih cabe nih kayak teman-teman. Kuat banget nih kayak rempah-rempahnya nih ya. Dari aromanya sih ada aroma kacangnya juga sih nih ya. Wow, langsung ya kita cobain ya. Kita cobain langsung pakai ketupatnya nih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mangan bos. Pesan pertama gue nih, pas tadi nyobain ketupat dicampur bumbu sate padangnya ini, itu kok dominan asin ya. Ini menurut gue asinnya udah kelebihan sih. Tapi overall sampai saat ini oke-oke sih. Langsung nih kita hap lagi nih, mangan bos. Ada gurihnya dikit, sama asemnya tuh dikit. Wow. Sekarang kita nyobain satenya nih teman-teman. Wah, nih satenya nih 3 potong kecil-kecil. Nih kayak sekali hap nih bisa nih ya. Langsung nih kita hap, mangan bos. Empuk. Serat-serat daging sapinya tuh masih berasa banget ya teman-teman. Wow. Yang bikin enaknya lagi tuh ini nih teman-teman. Bawang gorengnya nih ya, melimpah ruah banget ya. Langsung kita hap lagi, mangan bos. Oh, mantap. Ini untuk kuahnya sumpah dikasihnya banyak juga nih teman-teman. Jadi kayak banjir nih ya. Oh, kalau kalian mau kesini teman-teman, ini adanya di Kota Wisata Cibubur. Nah, di Kota Wisata itu ada Fresh Market. Wah, itu banyak banget nih makanan-makanan enak kayaknya. Wow. Langsung kita up lagi, mangan bos. Ini satenya nih ya. Kita lumur-lumurin. Wih, mantap. Mantap nih. Mangan bos. Boom. Ini untuk 25.000 dapat porsi kayak gini, menurut gua lumayan banyak dan ngenyangin banget ya teman-teman. Wow. Wow. Enak banget. Dan gokilnya lagi nih teman-teman, buka jam 4, jam 10 udah tutup, berarti 6 jam ya. Itu bisa laku nih 1000 tusuk nih. Mantep ya.
alhamdulillah nih gue berhasil menghabiskan satu porsi sate padang di warung Arido nih teman-teman. Ini recommended banget nih teman-teman, dan wah, wajib banget sih kalian cobain kalau lagi main-main ke sekitaran kota wisata nih teman-teman. Itu langsung aja ke wilayah Fresh Marketnya, itu tepatnya ada di depan Indomaret nih teman-teman. Wih. Makasih banyak nih buat kalian semua yang udah nonton video ini, dan buat kalian yang baru nonton video ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya nih teman-teman. Dan buat kalian semua nih yang punya rekomendasi kuliner di kota manapun, langsung aja nih tulis di kolom komentar nih. Siapa tahu kita main-main ke kota kalian, kita bakal mengunjungi rekomendasi dari kalian semua nih teman-teman. Mungkin cukup sekian, tetap tonton terus channel Evan Media dan salam bikin ngiler. Mangan bos.